Njengobe seyiphumile imiphumela yamatikuletjeni lesi kuba sikhatsi lesimatima kubafundzi njengobe labanye bayaphuma ngaphansi kwentandla tebatali bayewufundza etindzaweni letinsha kantsi ke labangakaphumeleli bona batitfola sekufute baphindze babuyele etikolweni kuva kabanti ke mayelana nekuthi singabasekela njani bafundzi ngalesikhatsi sichumana na Xoli Dlamini lungisola hlala kahle asikubingelele Dlamini sikwamukele etindzabeni tesiswati. Ingabe ke leminyaka lemibili beyimatima kubo bonke bantfu ngenxa ye COVID-19 ingabe ngitiphi tindzaba bafundzi bamatikuletjeni lebatvetile kini njengabo senhlala kahle. Angikubingelele msakade ngiphindze ngibingelele nebabukeli. Tiningi kakhulu ke tindzaba leti hlangana betane nebafundzi kakhulu kati leto letitsala emindenini. Ukhumbule ke ukuthi ngaphambi kunaqala ke kuvela lesifo se-COVID-19 batali labaningi baluze imisebenzi. Lokho kusho ukuthi ke bebangakhoni kunakekela abantwana babo ngendlela lefanele. Lokubende kakhulu ukuthi abantwana bangakhoni kuba mhlawumbe baye esikolweni badlile ukuthi babe ne-uniform leyanele bathenge mhlawumbe amabhuku ne-stationery. Lesinye isikhathi uyaye uthole ukuthi ke ngoba mdala kasebenzi naye ugcina mhlawumbe athikametekile engqondweni ngandlela thite bese ukhiphekela lokho kuthikameteka kwakhe ebantwaneni noma ke kumake wakakhe kumbe kubabe wakakhe lokuhamba ke kugcine kufike ebantwaneni nabo ukuthi ingcondo yabo ihlukumeteke bangakhoni ke kukhopha nemsebenzi wabo wesikolo. Uphindze ukhumbule ukuthi ke liningi lebantu baseNingizimu Afrika lebantwana lithembele uma feeding scheme etikolweni ukuthi badle balale badlile. Ngakho ke lehlelo lelo le feeding scheme nalo like lathikameteka lokusho kona ukuthi bantwana bebangakutholi ukudla ene umuntu langakadli ngalokwanele akakhoni imsakadi ukuthi angafundza kude lo ngakwenta ungakadli. Ngakho ke iCovid-19 iyende ukuthi isimo sibe sibi kakhulu kwebafundzi ngendlela yokuthi bahlulekile kuthola isikhatsi lesanele sokubuka nemabhuku abo ngoba ingcondo beyingakalungiseleli kanti wathi nokuthi lesinye isikhathi bebangakhoni nokubona abatali babo kuphele mhlawumbe bo 3 months kuya kubo 5 months bangaboni batali ngenxa yale lockdown besinayo. Lokho kuyabathikameta ke bafundze engqondweni ukuthi mntala usekutheni mhlawumbe yena ula eMpumalanga mntala useJozi akabakhoni lokubonana. Sesiphatha masishana nje ungabakhuthaza uthini bafundzi bamatikuletjeni njengoba tikolo tisanza kuvulwa. Lokukhona ngikuthi labo labaphumelele siyababongisa kakhulu ngilokuhle njengoba bahamba baye ema-university. Abakhumbule lokho labakuyelako ukuthi bayele kuyofundza bayele kuyolanza lawo ma-qualifications wabo titutabo babuye natekhaya. Kuningi lokwendakalako ke nangabe umfundzi asukile ekhaya sekayotihlalela yedwa evarsity kumbe enyuvesi njengoba lesinye isikhathi utiva ngazuthi sotimele sowukhulile uyakhona kudendela tinto. Lelo lungelo kumbe lokho kuba yedwa kwakhe makungamphazamisa akahlala akhumbule ukuthi yini lalayiyele kuleyo university ngoba ekugcineni kufuna abuye naleticu angalaleli ke letinye tinto letendakalako ngale ngoba kuningi kakhulu lokwendakalako euniversity kunokuphazamiseka agcina ngakabuyi nako. Nakubo labo labangakaphumeleli labangabuye neticu siyasho ukuthi siswati sithi akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Kude ke msakadi umuntu lothi uke waphumelela ngaphandle kokuthi ahisheke kumbe ahlangane nelingcinamba thite ngaphambi kokuba uye empumelelweni kuyake ke kube nekwenteka ukuthi uhlangane nokungaphumeleli kodwa ke abatitshele ukuthi lokubalekile abathi ukuthi yini labakulo abakufuna ke empilweni bese babuka kona akukahambi kakhulu isikhathi msakadi ukuthi bangasabuyela esikolweni cishe bachithe iminyaka lethi ayube ngi13 bafundza. Ngakho ke nalomnyaka lona bangabuyela esikolweni kude bachithise matikuletjeni wabo kude bachubeke ke bafeze maphupha. Asibonge kakhulu Dlamini isikhatsi sakho.